Cukuru yerindiro secondary kaitite kuthira na turenda kuwa kethirite ke atethwa baani aciari amwe na atori bathukuru yerindiro irariwondia thangatha giciumbi gatigane is bachumiritie na kumeneria mwarimu munene wa cukuru na rietwa Ngare. Mwarimu ura kwirikana na mbere kwithira akiumara cukuru tariki 12 cia mweri uyu na utia cukuru na mumenyeri ni kwithira kinya mwarimu munini na mbere kwithira kiromo ngui aciari nandi barua kiriro kio ni ati mwarimu o mbere kwithira gitiana ba form 4 bakera chikeru kio ana baraba mbere kwithira bakiache mutokomba kwithira kiberere kiro kira mbere kwithira kira tariki 13 Kotiera mabisa bakuma obisini ya TSC kumba kwitha kireta kero kina kwitha bakiromera bobongwa. Principal wa Yerindiro Yerindiro Secondary School mbere imulevi teaching wira ibaterwo kwithira ikirita wi principal kwa uturiona akatwa i punishment ni TSC kureterwo principal mulevi. Number 2 Principal wa Yerindiro Secondary School imwamba na nonto into bira bionde biare Yerindiro Secondary School bira bia thonkometwe ni aciari na nto Yerindiro bionde ibietire na mwankane ndi kuringana na rwari rwarakua principal ne thaira ichi na bietete atia bietete principal oya Mr. Ngare na tira na kerione atimenyaga rwetire from there bubote ani ngane ira thukuru ya andimite arethe thukuru na resources kuma ngoro na interview lakini mwangeru are ote ntwa gukona na cukuru Wangare ngwe ke gothorani into agaraya gakwe katha akinyete kende la kura community endero ya kaboboteani aciari bawete mitugo ya mwarimu nona ni kumba kwithira gita na mbere kumba kwithira kiangaratine witi na mbere boskuru araba wete ne thirite rithe na kinya kira aciari kumba kwithira kire afio aciari bangi bakiwe kinya mwana akamba kwithira na fi balance ya chiringi thano mwarimu amba kwithira kimwenga aciari bana ndi bakenda mwarimu amba kwithira kikureta garera kiwatho Ngare na chumborete aciari muno weta ogethera we na bisi ketha ne ngiri wetha na bisi engiri wetha ugethote na bingi ukanenga mwarimu mana 5 mana yale yatiwa mwana arengirwa ethera ni ciringi 5 na cio mwana arengirwa ninge windete ndire wetha na moito ni mwarimu te bingi ndire nabio binde nabio no bingo kunengera mwarimu antiukirele kenda inyondinga ironda mure ni mwarimu ro te bingi ndire nabio muro twengirwa na mwana twatora twaita mwanga ya kinya extent ya kwithira Ngare akaria akera aciari anga fees ana batakora fees anga bena 100 million aginya kuingira mwana chiringi 20 ndi ari mwarimu wa etwa Ngare kwene ita atuengerete ana tokaingelo nyangeti tokatokela ngeti turandamana turaeta kwa mneno skuru mekindori twewete itwaire tware akwareruo boya itwaritete kinyangwe tore korobana tokarita muntu ntuko mwanja mwarimu na atomenererie nyambi unarero torea ya kaboboteani aciari baba wete mwarimu kumare kure no mbere kwithira gitweka mulebi ontobra nandi botumite atana mbere kinya kwithira kenyangi ntobe thukuru bwakwa kumba kwithira kirikana no mbere kwithira kiuke ng'ombe ile cha thukuru ngora ni ntobinge kathumba na kumba kwithira kendia orera kuringana na muciari omombe cha kwithira gitwira ng'ombe mwera mbere kwithira kiura kiri skuru no nekanite muciko mwarimu ng'ombe cha cukuru ichiyirwe na in fact kire mando era ya kwarua na yara yakue kuthibitishwa bukari yoko yebwama ni ati ng'ombe mwera yari ndongi ya skuru Yerindiro Secondary School kwa principal yetere kwa principal na we muko ibakana nilete na deputy principal kiri Kembondi na kwatuika iba kumenyanara ng'ombe wiri Ngare na ira ambiria system yo levi bato garagia olevi aripo betha bateno olevi cukuru kwa bwoto kwira mulevi mwensao mwangeru are Ngare atachoka na tutako mwenda no kana tia siege ya wethe ko ya kanya Kangare are intobira ya cukuru anyangetie kuma ugathe discipline o yoro TSC kanda iko bruto ena hororo sana kire ana beto ba Yerindiro bakera kekerike bakweria thai to iko mwarimu wetu wa Ngare na waterini ni mtu fulani na wanywerete achumairete njobia unyaki nyo Yerindiro wa unyo wa karara kamatwa nukuibwa ende tokuwa batu thirikari ne twaelie aciari bana ndero mbare obaru nonga mwarimu akomba kwithira kirito skuru na kethira tu bari kithomo kia nabo kire watine nontu Ngare ethirite ati kumba kwithira kinwana na witi na mbere bo skuru batu bura twenda kuthithwa transfer ite kubwa yonka
in fact tukwenda kuigwa TSC mu disciplinate nonto in fact kuringana no kuyibura buryo principal tekayetwe ne ka levi na ingwetikia TSC kethere kandika officers ba levi bakare makurita ngwirerio then TSC ni ofero thirikari ya Kenya kuma igwa cukuru ni athukire no tenye muciari ona aya muntu into be cukuru bionthe na nyangetie kuma ngoro to kuma nyambembe kuma mbi abagarega cukuru ethuka no to cukuru ekuthuka buru no to buru mwarimu katunyeletie taka tukona mwarimu ateote aciari nya twitwaromba rireromba tuswera mwarimu nge mwarimu na thugete cukuru buru igerera yakora kumba kwithira nkimenyombo batacho kuma kire sub county director wa Tikene Central Bwana Kanyi irere mete nyuma Kanyi kumba kwithira gitika thimu yakona kumba kwithira chua chomba kwithira kiarire mantu ya Hello Mr. Kanyi. Yes. Oh, this is Adams from Meru TV. Sikusikii. Nakuambia unaongea na Adams kutoka Meru TV. Meru TV, yes. Yes. So kuna hii issue ya Irindero Secondary School. Yes. You are aware of it? About what? The principal. What about the principal? Principal alipotea na mpaka sasa hajarudi shule. No, I have nothing to say about it. Sorry? I have nothing to say about it. Yare urombere kwithira kireto skuru emwe kene ongiri na 20 aririkana no mbecha kwithira gitweko kwinyangia na mwayia ara kwina mantu kwa thumba yaro mbecha kwithira kibwithia ara kuringana na kanyoni muntu mbecha nkuruki kumba kwithira kitu kumenyethia mwarimu no mbecha kwithira kiandikithia ritobate kunia 500 kire ministry ya githomo uria skuru ina ritobate kunyia 140 mbecha chomba kwithira gitumo kuma kire ministry ya githomo cha skuru ngara yake kira mamilioni ya mbecha kiondono kiawe Antona Meru TV kumerindiro Thangatha Won Tikene Central Bitanda Mzmuturia Wadhirinja